Togo presbyteria nyanyo hame agunyogbo agbetiko presbyteria nyanyo hame untinya so pe akpereka alafa nyi bla sheke vo ato vasere pe akpereka alafa sheke bla asheke vo ato no mawu pe lologbe gbesiagbe ke nya yeji aha enyilia Kristo togbantowo dumemega kple fia siwo xɔ mawu nya na nyɔgboawo esiwo míeyɔ va yi la ŋutɔ metrɔ dzime hena wode tsi ta na wo o gake woɖe asi le wo viwo ŋu wode suku kple lezen heva zu kristotɔwo woawoe nye fia kɔmedzavi ŋutsuvi eve Abraham kple Yosua kofi kɔmedza Asafo kplakovi ŋutsuvi eve Alexander kple Ehenfried kplako fia asakpleviwo David kple Mose ekplaku agboyi kpakple Simon xlixo David kple Mose ekplaku nye ame gbãtɔ siwo tso nyɔgbo agbetsikɔ yi dzil kpodzi hena lezendede eye wonye nyɔgboviwo gbãtɔ siwo wode tsita na. Ame siwo zu kristotɔwo kplɔwo ɖo ƒe ɖewoe nye Efraim Sedaxɔ tso Daxlidome, Hana fiaxagbe tso Botso, Tia tso Agbosudome le ƒe 1950 me. Enye afakala kple dzotɔ gã aɖe hafi va trɔ dzime xɔ ŋkɔ be Nikodemo. Kwadzo dzã tso Botso le ƒe 1990 me. Enye trɔsi alo adzedzesi tsã hafi ɖe asi le trɔnuawo ŋu dzo yi osɔfo dzil gbɔ ɖabia mawu tsi de ta. Eya hã xɔ ŋkɔ be Nikodemo. Wozu fia tso nyɔgbodalave avei me le ƒe 1970 me. Eya hã ɖe asi le eƒe trɔnuawo ŋu eye woxɔ ŋkɔ be Isaac. Trɔsubɔla etɔ̃ siawo ƒe kristotɔwo zuzu ʋuʋu trɔwo kple dzokawo ƒe ŋusẽwo le nyɔgbodu eveawo me eye wozu yayra na woawo ŋutɔ kple nyɔgboawo. Nikodemo Tia ƒe viwoe nye Yohanes Kofi Tia si va zu tsiami vevi aɖe na fia lelekele gbãtɔ kple Paulina Bli Tia si va nye abɔdzokpodada gbãtɔ le nyɔgbo agbetsikɔ. Nikodeme Kwadzo dzã ƒe viwoe nye Siegfried tɔgbogã Kwadzo kple Herman Kɔku Kwadzo si va zu nufiala na hamea. Wo viwo hã gava zu nufialawo kple kpeɖeŋudɔ bubu wɔlawo le hamea me abe aƒetɔ Yosef Atu Kwadzo si kpɔ sukuwo dzi ƒe 25 sɔŋ kple Tea Set Atu Kwadzo si nye hamea ƒe kpekuhawo katã ƒe nunɔla ene. Isaac wozu fia ƒe vie nye Walter wozu fia si va zu hame megã. Walter ƒe viwoe nye Emmanuel wozu fia. Ame si va xɔ ɖe dɔyɔla aƒenɔvi Guigler tso France teƒe hewɔ dɔa kple kutrikuku la kple Jonas wozu fia si va zu katekiste la. Efraim Sedaxɔ nye kristotɔ gbãtɔ si ku la le Betel. Togbɔ be enye nyɔgbo agbetsikɔtɔ hã la, wova yi ɖi le nyɔgbodalave ƒe ameɖibɔ yeye si wotso na kristotɔwo la me. Elabena esi wònye nyɔgbodalavee woɖo nuwo katã ɖo na du eveawo ta.
wometo ameɖibɔ ɖe nyɔgbo agbetikɔ le hema yi me o. Eye nye ame gbãtɔ si woɖi ɖe aɖaka me hã. Eku le ƒe 1992 ƒe gɔmedzedze. Aƒenɔ Hana Fiaxagbe si va zu hamedada lae nye ame gbãtɔ si tsɔ treku adedze le esime wònye se be womawɔe le trɔkɔnu la nu le trɔkɔnu ta la. Aƒenɔ Josephine Ʋuʋu hã wɔe kpe ɖe eŋu. Ame bubuwoe nye Etinu Paul Honutɔ, Rudolf Dɔmekpɛ kple Josephine Ʋuʋu siwo tso agbosudome, Bernard Hiãdɔ, Ebenezer Agbenɔto, Alfeo Mawunu kple Salome si nye Bernard Hiãdɔ srɔ̃ siwo tso Boto, Henry Ŋutsudzie, Stefan Kɔsi Aɖuna, Martha Ahialedu kple Agnes Kpegolodzawoe, Agnes Kpegolodzawoe si tso Daxlidome, Jonas Nyatɔlagbe Adzɔlolo, Alfeo Aboti, Samuel Kofi Dzɔgbedɔ, Joseph Degbɔvi kple Maria Kpelesi siwo tso Divodome. Bene kristotɔ gbãtɔ siawo na maɖa tso trɔ subɔsubɔ gbenɔnɔ trɔsiwo kple adzetɔwo ƒe fuɖeneame gbɔ ta, wonana wodzona le dua me va yi tsoa nɔƒe ɖe mission kpodzi. Kɔyeye siae wona ŋkɔ be Betel. Ke nyɔgbo agbetikɔtɔ 3 koe nɔ Betel le nyɔgbo dalave. Woawoe nye Efraim Sedaxɔ, Mose Ekplaku Agboyi kple Nikodemo Kɔdzodza. Ame siwo hã ganɔ mission kpodzi abe Betel la nɔe le nyɔgbo agbetikɔ abe ale si miakpɔe emegbe la ene. Nyɔgbovi gbãtɔ siwo wode tsita na le ɖevi me lae nye Manase Agboyi tso nyɔgbo agbetikɔ kple Toma Klute tso nyɔgbo dalave. Miase ɖe afi ya na mi nɔvi vevi nyaselawo ke etsɔ miagayi edzi. Wotrɔ bɔkɔ na mi nye exlela Charles Vie Simple International plus de 128. Bye bye.